Lliw Perú suyupi waranja jurídico llamkapakuqkunawanmi iskay chunka hanchisniyuq punchaw Julio Quilla hallarirun mecanismos de acceso al Tribunal Constitucional, el recurso de agravio constitucional sutiyuq yachaykuna. Kaytam hispichimuchkan Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasi. Hallarij punchawpim iskay yachaykunamanta riqsiykachimunku. Hallariynin yachaymi karqa recurso de agravio constitucional ordinario hinallataj proceso de tutela de derechos fundamentales nisqamanta. Hipakaj yachayñatajmi karqa recurso de agravio constitucional manta. Sentenciakunata hispichinapaj. Yachaykunam hinalla kanja miércoles 15 punchawniyuq agosto quilla. Sukta horas yachaykunaman chaninchasqa. Hina hawanmanmi internet nintakama certificaduta chaskiyta atinhaku. Tribunal Constitucional Wasipa, Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasita Mumalichkan, Magistrado Helder Domínguez Jaro. Yachaykunapaqmi minkarirukun waranja operador jurídico hina llamkapakuqkunata. Iskay chunkapichkayuq Perú sullka suyukunamanta.